razumi logiku kad si tako dobar. Teško je glumit manire fine, samo prije kada te skine tako si dobar. Trudi se ostat dama, od dama izvisi sama gdje si tako dobar. Ništa, prvo vam pozdraviti ljude, s nama su u gostima Elemental, Remišat, odnosno obratno, jeli? Šat i Remiš. Tu mi ne gledajte u kameru, snima vas, bit ćete na televiziji. Čekam da se raskupi. Ja ne znam, stvarno, ne znam. Ajmo odmah, pucam u vas. Imate novi singl, zove se Romantika, još jedan hit. Imate stalno nekakve hitove, ali nikako da vam nijedan album zapravo onako bubne kak treba. Nekako pare za stanarinu. Nikako da da nekako imate hitove. Pa zato vas moram pitat, u čemu je problem? U tebi. U tvojoj faci. U ovakvima poput mene. Ne, pa kaj je bio problem? Bio u tome da... Daj malo niže to. Visok sam ja za tebe, baby. Dlakav ti je mikrofon, uopće me... Takav sam Nije me sad. otkud je to došlo. Ne, kak nije? A kaj, kuć nismo se trudili dovoljno? Kaj je ono, znaš, mi smo izdali album i mislili da sad to je to, kuć sad smo izdali album i sad ovo sve ostalo smo stavili na izdavačima, a u principu je stvar tome da i izvođač sam mora onako puno toga raditi. I onda kad smo došli do toga, da smo to shvatili tu u glavama, malo ste narasli to sve tako je, skupo. upravo, to smo služili da moramo i mi zvati okolo, da moramo mi raditi gaže, mi zvati okolo za intervjue, za ovo, za ono, znaš, tako da je to do it yourself u biti onak. A ja brinem da će sad to biti kako se spada. Osim toga, znaš kaj, i trebalo nam je ta neka stvar koja će pokrenuti ljude, ono. Počelo je s napokon, sad je Romantika isto tako zaigrala, ono. Nismo imali onu stvar, razumiješ? Ona stvar da te digne malo iznad svih ostalih demo izvođača, ono. No? Znači sad će se stvar promijeniti, očekujete, ja? Kad album izlazi van? Za 2 tjedna, 25.10. male stvari vani. Baš me briga u što srljam, liži mi vrat, šapni što bi mi sve radio, dok svira radio, ko Boris, dosta strofe, oču korus. Htio sam vas pitat, nekad ste bili hrvatski Fugees, sad ste postali hrvatski Roots. To tako ljudi kažu. Sad nam lijepe da smo hrvatski Black Eyed Peas, onako ono povraćamo se od toga, ali... Malo se oblačite preobično na Black Eyed Peas. Da, ne, to ti je ono sindrom malih sredina gdje ti svi hoće nalijepiti nešto kao ti si poput ovoga, znaš, ne možeš biti ti kao ti, nego si ti si zapravo kopija ovoga ili onoga. A možda ljudi misle na foru, nekad ste radili hip-hop, sad svirate. To kao, jel to sad... Pazi ovu izjavu. Da. Ste radili hip-hop? Pa to tako ljudi gledaju, ne? Presni. Zanima vaš komentar na to stajalište. Presni im podmetak. Za početak. Ne, mi smo od uvijek radili hip-hop, još uvijek radimo hip-hop. Nemoj gledati visok. Sjedi mi u krivu. Nemoj mi reći da. Znači da se dogovorimo. Ne, ovako. Sad će tebi teta reći. Eto kako mi je dobro. Uzmi, ti si onako te voditeljice. Ovako, mi smo od uvijek radili hip-hop, shvatite me, ali sad jednostavno smo uzeli još produbljenu verziju, to ti je nekako Windows, prva verzija kužiš ima bugove, ono, i onda onak dođu onak zakrpe, kužiš i onda je sad to puno bolje. I uglavnom sad to zvuči onak 10-rostruko bolje i sad ćemo onak rokat ćemo cijelu zemlju, ćemo postaviti na zadnje noge, napunit ćemo kaj malo dvorana doma sportova, 3 doma sportova ću napuniti, razumiješ, i da, samo kad me još neće potkupavati iz vlastitog benda. A ako ne s njima, onda ću solo. Onda ću se skinuti, razumiješ, čovječe, iće prodaja kod lesa. Daj, buke. Reci Šat, puno ljudi ne zna da ste zapravo ti na neki način odgovoran za postojanje Ede Majke. Mislim, da se voliš hvaliti kao tipa ja sam prvi otkrio talent, bla bla, pomogao čovjeku da napravi prvi korak. Možda otkrio talent, naravno, za samo postojanje, to su ipak biologija, mama, tata, Ne, mama i tata nisu odgovorni za Edu Majku, nego za Edina Softić. Da, dobro, da, Softić.
Menadžer. Da, ne, pa to je ono, eto, jesam, dobro, kriv sam, ono, šta reći. Znaš, nema to mi se glupo sad, to, znaš, ono, sad svi razvlače Edu, evo, Edo ovo, Edo ono, znaš, ono, pa sad da se mene izvlači isto iz konteksta kao ja sam otkrio Edu majku, dobro, ono, radili smo davno, prije oko godina, još nekakve demoje i sve, on je dobio poslije deal i dalje surađujemo, ali to nije ono nešto šta je sad, ne znam, ono, da sam sad ja otkrio Edu. Kako komentiraš ovaj lagani rat koji nastaje Edo majka s jedne strane, s druge strane? Koji rat? Prvo ga je napala Severina, sad je krenulo dalje, koliko čujem. To su takve gluposti, to su ono medijske fore. Imali smo mi već ono i upita i od... Baš me zanima, gdje vi sebe pozicionirate na toj cijeloj takozvanoj estradi? Kaj misliš ti ovako, to mišljenje? Pa sigurno ne u Severinu onak, to će biti crni dan kad se ja stanem uz njezin bok. Razumiješ, mislim, samo neke, dođite, odite, dođite meni, samo čekam, znaš, da počne i puna sam, imam frustraciju od 17. godine, skupljam frustraciju u sebi, još od pubertetskih dana i samo čekam da mi dođu, razumiješ, s tim nekakvim, ono, ovo je estrada, ovo je urbana muzika, ovo nije... Da, zbilja, jeste vi urbana muzika? A jeste vi urbana muzika? Kaj? Jeste i vi urbana muzika? Pa to je tak super termin, kaj to znači, da smo iz grada, kaj? Čujem da vas je Joško Lokas najavio, evo još jedan urban. Su iza Bareta rekli da je urbana muzika. Ne, ja ne znam što to znači. Znači to da sam iz centra, iz kaj? Lauferi su urbana muzika. Da, to je jedino biti urbana muzika. Da, ovo ostalo sve je to ti. Kako je bilo ona druga, ruralna? Ruralna, da. Pa ako se idemo na tu diferencijaciju, onda da, ja sam iz grada, ono. Pa onda samo da urbana. Evo, možete se sa mnom, ko zna pjesmu, nek zapješće. Iznad tešnja zora sviće, dobro jutro predsjedniče. To je